patalo fat po tapo inga le tunu nei tula le aso fa mai tala mo la no tapo mai Wa fata o te le malo e whaia le toi loi longa le tūlanga o sao tonga whala tonga mo so sonia le te tongia ini tupe te tongi whala fonga. Le alo fia e kale si ona tongia e tupe whala fonga. Ai o whaali e se professor e son te tununga i se tua. O le tula fono o se whaatama ianga lea moni sila. E e mana tu a whai e te tongia e kale si matapo inga e tupe te tongi whala fonga. O le ai longa o matua i masua swa e te tupe le malo. A pitai. Ele ai. O no vanga telo e kare sia matapo inga o le starina oni fala tonga mo so sani po le religious charities matuina yele sa tonga ile le ni tupe fala fonga i tongia ai o le tūlanga sa loto o whaia ni iai le longa le malo e peona te punia i la sona nafi e tāo sanga fato ai o stasa tanga te tomai whapitoa e le son te tununga i se tua o i whali e te tawana tua i pe e kare sia matapo inga ile awane i te tongia tupe fala fonga e au fia i maloko e peona ali ma ili tero fevesia inga peo le Gloria Vale ma le Destiny Church. Whaelera te mata Professor Dr. Juliet Chevalier Watts. No mai kale sia matapo inga o New Zealand o le a palasi le maditiva ma fetena inga. Ma ia tā wai o le a o New Zealand se tūlanga pito silo na maditiva. Ma o le a le tue mawhai ona tue whale le mai ai. Ma tuperu tongi whala fonga tangata lau tele o le a sitia fo ilunga. A wao le a whaatino i le malo i ngā ruenga i whaia fua. E le whaita wafe mawhe o te ngatu e ka le sia matapo inga. E beona whaari e Dr. Chevalier Watts, le professor lango le no whanga wa onga whaaloia, le tipiringa i le University of Waikato. Sa a mata ona i a whaiana suenga i tūla whono mo e ka le sia matapo inga whaala apurutonga. Mōv so soani. E au no ai mani a whianga, e au whiai ma a whianga o te mao a inga. Ma se au ngāo e kālesia, ili si lia masutu sanga. I sora te tununga, e te tau e kālesia, o te tongi tupe whala fonga. Ai pe tai, wa tue suia nei lona manatu. Ma ua ia pui nei e kālesia ma tāpo inga a whea ngai male lusi o lo lātou tūlanga sa loto. Ma i te tongi o tupe whala fonga, i te toi loi longa le malo. Le o ieri fuafuanga e whora whalaina i laso li tala whara te wali tupe, ia me. O le lasa i li linga ma Professor Frank Scremoga o le no whanga o onga whātu stusi le University of Waikato. Sa la whawa senga inai e tusa mari tolu wafe ia e ka le sia matapo inga New Zealand. Ua lesi terreno whaala butonga mo Susani, mari tusa mari ono sfuruli mafe o la tu tangata ngā lulu e au noman tutongi. Ile tusa le mari ono tisa mari tasi biliona tala. Sa wha sao inai te mao aingo New Zealand, lewaia, ile luafe sefun mari valum. O mea ai fōmo ta mai kia ongo iei nei ere o mawai nutreni po nutritions, vaenga i mea ai mawai na malo se tino. Ma toi nā tuai ta mai ti ia le nā ore afora malosi, e re tau na lato maua, e tu sai ma se whaabasenga na phone. Ai beitai, wa whaariere company po le whaabtonga o whaatinone por kalame, o lo au sia i tūlanga mana mia. O fō mai mtanga te soe whaapitoare no whaanga o so te inga le soe fō malo roina. Sa la tu whaabasenga ina i nutreni i mea ai i lalo por kalame mo mea e tamai tia onga, ale school lunch collective, sa awinatu de tonu. Mo le fia whasa o ina i tupe ar malo, ene whai ngā malo ili ni tu sanga. Ili ni poti sa ta uai, o ne mea ai ele o lava i a vaenga o mana mia, e maua le maa losi o tamaiti sa i aile whamue moe. Ai e fuafua le ilunga le maa tuto tamaiti, sa fuafua i aine me ain. Ai o whaatūra ngano vaenga e maua ile maa losi mea i te tasi sa i ai e ile vāris fu tolu, ma le se furu fitu te se mari varu pasene o vaenga e mana mia i as te tasi. Ai e te tau na lata, ile tolu se furu pasene. Se whaatūla ngā me peona ia isi tunu e maurulunga te maa inga maua. E peona whaaria ele au soe. Whaaria ele ripoti. A tilo ia le luas furu fitu pasena o te maiti New Zealand feolani a inga e ei taimi, a e pe masane a e whai ona umalato me ai. O le maua lalo tele o vaenga e mawai le malo si me ai le porklame le malo o se popolenga tele. E whaavai lungo whaamtalanga o lo avanoa, o le porklame le school lunch collective, o lo tiliva ina i me ai e le leimo tamaiti. O se solinga tele leo mana onga whako na kalate. Ta ua le ripoti, e le aise mea ai o i tu aingo mea is furutolo tili vaina sa mawai le au sue. I ni whamtalanga o au se tulanga o ni treni, e mana o mia i mea ai. O mai le po tei whau, sa o so whaesta mai ki te whātau sanga i a Timothy Tuaki, Rolliston, Brian, ma whanoilu no la lata i katikati ras freile,
sa tuina I vai la awe whaalalo ai. Whaalia le whon whaatono le taulanga o Western Bay of Plenty District Council. Sa hapsosani iana ofisa me ola I leo, I le ave se amau nei te whau tolu ma se whale le tui mātua katikasi, I leo aulio le se wharai le mafua mai I leo sfainga. O nei te whau le storina whaare tula whono, I le whon whaatono le taulanga. O tangata e o naina nei te whau sa sainia le tui nātua nei me ola I le whon whaatonu, ma whaalalo I lo I le asona na fin tui. Ma ua whaia nei Yesu suenga leo I le nei whaalawalawe. O le vaso nei, I le whaalinga o tūmanga nufa polensia a o ngā maululunga I au kilani, nei, ale ASP Polyfest, I le malane Manukau Sports Bowl, I au kilani sauke. O le limas fulu ia I leo tau sanga o le nei whaalinga, ua avema whaalinga tūmanga nufa polensia o ngā piro te le le rangi. I le whao aso le wha moe moe a matama I le solua e o I le solimo aprila, e silia maleonas furua o ngai a wai, ai whaitu wafe mafe I au whawhiawhia a o ngā le whawhiawhia. E ono I a whata whawhiawhia o le a vai vaina, leo le a vai ai whawhiawhia ngā Māori, sa Moa New Wales kuki matonga. O le soluas furu o ke topa o le a whiwsa le whitsu furu ono, sa mua whai ere whaalinga o ngā maurulunga sa tali malo o le Kolisa Hillary College. Leo whaingo nei I le Sir Edmund Hillary College o Tara. I le na o le whakulupu ma ia o ngai ono I le fast food tamaiti. Sa whawhiawhiai. O le whaalinga ua whaawa waion whawhai lele I whaalongona maalurosi o tangatalau tele. Ma tua whata se eita maitia o ngai a wai ma tangata matamata I le whasoina. Ma le samino lato tū manganu. Ta alonga sa whao as ena Georgia Miller I le lawi loa o Maddie Levi. I o la kapite to fitu to mai ta I le Black Ferns ni sila. I le tolu I leo manu so so I tamana sanga to fitu I Hong Kong. I le luas fulwonos mariva sa manu malo ia Australia tu nga champini I le pora sa. O le ta mai ta I lusu tasi to sanga sa fasala I tua mo le 2 minute. I sana ta alfa so tula fono le fa moa. Ai sa ia to wheeling se serie fa aluone ekolosia. O le leina skoa a Australia I le afalo na lua mo le Black Ferns. Ai mai se santa al ma taua mata ina tele. I rona toi whao e selo le polo ma te punia lo ma whai toa mo Australia. O le sua ngā champine te mai tai Hong Kong, o le ngā tole tawinga le wau au marolo se lua le whaasalongo ta amarsanga, I le laka pite to fito te mai tai le rangi, New Zealand le ma Australia. Ai o le whaastawa inga fo I le vau fe tū to lua, popula to lua piru silo na mata ina le lata alo, Mila ma Levi. O Levi woiloai o le cheat code I Australia. O le teina skosilia I le na o le luas fululu o tau sanga ai ua mai alawa o na ia pasia le selau vasfumo no skoa Charlotte Catholic I ta alonga pulu I le rakapite to fitu. A o whaasala I whafo mo le malae I Mila I le afa momua sa tilo ai o whaalua na kolosia Levi I le leina skoa le Black Ferns mai se ta moe mamao. Ai na toe te liu te tonu I Mila I le awhailua, sa ia whaalua e whaona I kolosia le leina skoa Australia, ma ta maua I lo le latu manu malo I le champini. O le tamero sanga li isa manu malo e Argentina le whato I lalo ina forani le suanga champini lusu sfuma le lua le fitu. O se urua I manu malo le Argentina I le vai Hong Kong ma le teminei, o lo tūlanga mo mua le whaatulanga nao au o le tamero sanga I pole langi. Wanga ia tunei la ia au o tali Singapore mo le vai muri o le tamara sanga. O au la valu e pito I lunga o le tamara sanga pe amai le tamara sanga I Singapore. O la fele le atulo le tamara sanga te to fitu Los Angeles mo le suanga champini I le ipo le rangi. Ai au e whae pito I lalo le whaatulangano le ata alo le tamara sanga e loi au e anga I lunga e po le se e lalo, promotion and relocation. Ma au e whae pito I lunga mai le tamara sanga lu ia le rangi le World Sevens Challenge Series. Samoa matonga o le ato foi tau vai le tamara sanga lu ia le World Challenge Series. I se tonga whainga au fi ai au e wha pito I lunga mo le toi sa ilo sa latu wawanoa. E a wai I le tamara sanga au tu. Talanal na yaso. Mau o tanga te umar wha maoni mal tau tala sao. So I foi